drveta. U ovom hramu se nalaze mošti svetih Maksima Grka i Antonija Radonješkog, kao i Platona, mitropolita Moskovskog. Trapezni Sergijev hram neobične lepe spoljašnjosti, no ni unutrašnjost hrama za ovom divotom ne zaostaje. Ovo je drugi po redu hram na istom mestu, podignut zbog umnoženih Hristovih vojnika u manastiru, osvećen 1692. godine od strane patrijarha Adrijana. Na prostoru od 510 kvadratnih metara postoje i 3 predivna oltara. Pored ikone Majke Božje, od milja zvane i Serafimova, potresan je prizor strašnog suda Gospodnjeg, koji prekriva veliki deo svoda ove svetinje. Ovde su mošti čuvenog Filareta Moskovskog, čija jutarnja molitva već vekovima ispunjava duše vernih svakim danom Božijim. Posljednji put crkva je ikonopisana 1911. godine. Ipak, ovi hramovi nisu i jedini u ovoj nebesko-zemaljskoj riznici. Tu je još Moskovska duhovna akademija, u kojoj je hram posvećen pokrovu Majke Božje, potom crkve posvećene ikoni Smolenske Majke Božje, prepodobnima Zosimu i Savatiju Soloveckom i naravno hram posvećen rođenju svetog Jovana i preteče Gospodnjeg. Slika nebeske raskoši ovde je najrealnije zastupljena. Poštujući svoga večnog igumana Sergija, bratija sačuva kao sam Gospodnji dar sasude iz kojih se pričešćivao svetim tajnama, njegove mošti,
apostolski štap, krst, odejanje i cipele koje je iguman Rusije sam izradio. Gospode, Tebe ištemo, po milosti Tvoga čovekoljubivog rođenja, u sili vaskrsenja, a po snazi Tvoga drugog dolaska, nezalaznog dana. Jer što jesmo Tobom jesmo, što želimo Tobom i u Tebi sabrani želimo, znajući da će nam se sve ostalo pridodati. Sve što smo videli samo je čest od ovog velikog ruskog manastira. Kao što je i ovaj manastir samo jedna čest od velike duhovne riznice Ruske pravoslavne crkve. U sledećoj epizodi blagoslov ćemo dobiti od velikog baćuško-ruskog svetog Serafima Sarovskog čudotvorca. Христос воскресе! Воистину воскресе!